Bugün mine 19 iyun alma ağaçlarda matur almalar üsüp kile уже. Görəsiz mi? Bizden ışık aldığından indi almalar, alma ağaç. Evet, nerseşin düşürem. Işık aldın işle bitirdiler. Ne bizden skameykalarını da koydular. Bornalar da koydular. Çeşekler ıdırtırga, şimdi savutlar da kişiye rahatlanıp yol ederge orun barlıkka keldi. Motorluk, heybet administrasiya bıyıl bek көп işledi bizning ишик алдына. Qaralın indi motor asfaltni solib bitirdiler. Вот. Ишек administrasiya домоуправның да әзрәк қолы кіргендір енді деп айтам. Bizning ишик алды матурайганнан матурая деп айтсам да ярый. Міне көрәсезме? Асфальт эшләре бетте. Bugün indi bütün jақтан bizning ишик алды үрнәк. Қараңыздар indi моторлық. Қараңыздар, шыршылар үсіп отыра, бірсінен бірсі мотор. Қайыннар, ақ қайыннар үсіп отыра. Енді вот лиственница деп айтып мекен енді. Вот. Шондайлар үсіп отыра. Вот. Көрәсіз мына жырақта миләшләр. Bizning ишик алды иң әйбәт. Имен дә үскән монда. Күрәсезме? Жүкәләр. Бик каты мотор. Ишик алды. Вот, ишик алдында бала-шагаларга да урын бар. Әйтсәң дә барай бер әйбәт.